Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola wasslet messaġġ ta' paċi, stabbiltà u sigurtà fil-kontinent Ewropew. Dan waqt li attendiet it-tielet summit tal-Komunità Politika Ewropea, summit li qed isir fi Spanja u li fih qed jipparteċipaw il-mexxejja Ewropej kollha. L-MP Malti qalet li l-mexxejja se jkunu wkoll ċara ħafna dwar it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea u żiedet li negozjati brabta ma' sħubija mal-Ukrajna u l-Moldova għandhom jibdew ma' li jiġu sodisfatti il-kundizzjonijiet kollha. Waqt li qed ikompli persisti l-konflitt fin-Nagorno-Karabakh, il-President Metsola ltaqet mal-Prim Ministru tal-Armenja fejn stednitu biex jindirizza s-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew fi ftit ġimgħat oħra. I see the European political community as the reason to bring all allies together. If we are not together, if we're not together as a continent, then actors from elsewhere will try to influence our continent. Fi Granada, il-President Metsola kella numru tal-laqgħat bilaterali fosthom mal-President tal-Ukrajna Volodymyr Zelensky fejn teniet l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea fl-isfond tal-aggressjoni Russa fuq dan l-istat sovran. Il-President tal-Parlament Ewropew indirizzat ukoll il-mexxejja Ewropej dwar it-tranzizzjoni diġitali tal-Ewropa u dwar l-intelligenza artifiċjali.